Assalamu alaikum, hurmatli Bishkek Xabar YouTube kanalının katılımcıları, hurmatli mekendeşler, amansızlarmı? Bugün 22 oktyabr 2022 yıl hafta kungu işembi. Biz hayradanlı yol jegindegi unalardı tartuunu ulantабыз. Biz menen çoğu bolturuңуздар, kanalga катталыңыздар. Бул жакта унаалар турат. Ушул унааларды сиздерге тартып көрсөтөбүз. Biz menen çoğu bolturuңуздар. Şunday. Bu жақта bir RF3 турат. Сизде болгон ушундан баштайын. Кара түстө экен. Көрүңүздөр. Абалы жакшы. 2002 экен, жылы 2 объемдо. Telefon номерлерин калтырып туруп, басын жазбаптыр. Эси жок окшойт. Я. 7,5 дейт. 7,5. Бу жигиле кимдики? Хорошо. Мында bir жигиле турат. Ушунда көрүңүздөр. Бола турганын сурайбыз. Ушундай 07. Eşikler açılmay mı? Zamak bu. Ha? Bishkek Xabar. Abi yanında durmay 98 объем kança? Bir jeti mi? 130 deydi. 501 29 70 48. Şunday. Tak diyaqta. S4 turadi, ko'ringizlar, qizil tusda. O'ziga chavoldi ekan. Tak 91 yılı 2-3 объемду. Şunda 220 ming so'm telefonu açalasızlar. Da üstünde lük varken. İçki salonu Audi. Ya bu kimdiki maşına? Es yok bu. Şuna es yok eken. Görüyorsunuzlar. Bunda bir Toyota Vitz turat. Bunu kançada ottur? Şef kançada otas? 380. 380. Tak 2002 1.3 объемда ekan. Şunday telefon nomerleriga chalasizlar. 380 ming so'm. Toyota Vitz. Nar жаққа chiqamiz. Munda bir 124 kuzovda Mers turat. O'zgacha ahvolda. Şef qanchada otasi bo'la turgan? 230. Shunday salon koja. Ko'ringizlar 230 ming so'm bo'la turgani. Da üstünde lük var. Shunday. İşki havalı. Sen nasıl qaylan ötөбүз? Şunday Mers. Tak 91 yılı 2-3 объемда коробкасы автомат ekan. Telefonu açalasızlar. Da bul жақта Golf 3 Universal kızıl түсті. Üstünde lük var. 94 yılı 1.8 объемда. 230 ming so'm. Telefonu açalasızlar. Salonu 178 ming probek menen bozorga keliptir. Mashina kimniki mashina? Qancha bo'la turgani? 210. 210 ga berese? 200 ga bermaysizmi? Bo'lmay qoladi. Без вложения. Без вложения. Только aydash kerak. Только aydash kerak. Mana 210 ming so'm Golf 3 Universal. Terminaqda dag'i bir S4 turadi. Bu mashina kimdan ekan? Assalomu alaykum. Qancha bo'la turgani aka? Bo'la turgan 300. 300. Без вложения. Один kaza 92 2-3 объемda. Bir kaza. 595 44 94. 320 ming so'm deydi.
Salonları. Üstündelik var. Без вложений. Хорошо. Без вложений. Bir хозяин дейт. Көріңіздер, сыртқа валы жақсы, ұрылған жері жоқ. Так, мына bir Mercedes Seshka тұрады. Seshka дептім. Mercedes Seshka. Бұл қаншада отасыз? Бұл отырғаны 260. 260. Şunay salon. Көріңіздер, üstündelik var. Bak 94 18 ekan, mexanika. Telefon nomeriga çalaslar. Vложение var mı maşinada? Var bu. Peki, şunday. Көріңіздер, biraz жұмыштар бар deydi. Так, bu yoqda Toyota Vista deydi. Şunday ko'rib qo'yaylik. 2002 объемda. 370 ming so'm. 0709 46 86 12'ye çalaslar. Esi içinde uxlayaptır. Şunday Toyota Vista. Bu жағында Honda Fit, Honda Jazz ekan. Esi içinde uxlayaptır. 2004 1.3 $7300 жазып тұр, механика екен. 504 1002 100020-ға çalасыздар. Шундай нөмерлерді. Бұл жанды Opel Zafira 2001 1.8 320 мing сом. Телефон номері. Шеф, қанша болады бұл отырғаны? Бұл отырғаны 300. 300 болады, жасалып іштері бар машинада? Жасалып тұрған іштері жоқ. Жоқ әле. Капотты краскалаш керек болды. Ошолде башка иштер жок. Мотор коробкалар жакшымы? Мотор коробка жақсы. Шундай алды экен. Көрүңүздөр. Бул жака бир Audi 80 коюптур, канчада болуп тур муну? 150 миң сом дейт. 0500 00 22 07-ге çalasыздар. Басын жазбаптыр. Эси жок шөт. Üstündelik varken ya Bişkek'e var, yok Tesco varmaz. Bişkek'e var YouTube. Şunday Audi 80. Bunda bir siyerli turut. Honda siyerli. Bir zapas döngülek menen. Honda siyerli. Maşina sizden mi? Tak 97 ekabiyomlu ekan, 450 ming so'm. Telefon nomeriga çalasızlar. Bu жақта Nexia 1 deydi. Ya, Bishkek'e var YouTube. Tak 2007 ekan, gaz benzin deydi. 320 ming so'm. 13 motordan состояние. Telefon nomerleri. Көріңіздер. Şunday. Motorun havalı. Qanchada otasizlar, taqsir? Ya. 320. Bo'la turgani-mi? Bunu qanday jasatat qo'yaylik? Jasatat. Shunday, ko'ringizlar. Bu yoqda Honda Odyssey. 99 23. Telefon nomeri çalasızlar. Basın жазбаптыр. Не, заводите. Motorun görüldü da. Bunda bir Golf 3 turadi. Shepsizdiki? Qancha bo'lib turgani? 320. Shunday Golf 3.
94 18 telefonu aç alasыздар. 140 ming so'm. 120 degan ekan, men 320 da o'g'ib oldim. Tug'anlar, kechirasizlar. Shunday Golf 3 ko'ringizlar. Hurmatli do'stlar, shu bilan men ko'rsatuvni jildiqdan bizning kanalga qatnashingizlar. Keyingi videolardan omonlashguncha sog' salomatda turingizlar.